ndabasuje kandi mbifuriza ikaze kuri inkuru icukumbuye inshuti bakunze ubugingo TV1 nje bateguriye inkuru nkabangiye kuyibagezaho ndi Fabrice mparana nayo bibutsa yuko iyi nkuru nayibateguriye nifashishije bimwe mu bitabo by'amateka ndetse na bimwe mu binyamakuru bikomeye cyane hano mu Rwanda. Ingabire Victoire umushinga wahombeye abanyaburayi muri gahunda ya matsi bihugu. Ifunwa ry'abanyaburayi ryuko ntacyo bakoze ngo bahagarike jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 riracyabashengura, aho na nyuma y'uko FPR inkotanyi ihagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 igashyiraho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, bakoze uko bashoboye ngo bayikureho bagakomeza umugambi wabo wo kwica abatutsi. Ibibazo buri wese yakwibaza nyuma y'imyaka irenga 31 ni iki gitera ibihugu by'abanyaburayi kurwanya igihugu cyacu cy'u Rwanda? Ubundi birashaka iki ku Rwanda? Iyo uhuje zimwe mu mpamvu usanga bamwe bafitanye ibibazo byabo bwite n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RPF yakuyeho ubutegetsi bw'igitugu, ugasanga abandi bifuza yuko umunyafurika yamera nk'uko babishaka. Ariko hari n'abandi benshi barwanya u Rwanda barimo abigize impuguke ku Rwanda nk'umubirigi Philippe. Uyu nawe ni umwe mu bantu bigize impuguke ku gihugu cy'u Rwanda, uhora yandika inyandiko ziharabika igihugu cy'u Rwanda, akaza n'imiryango itegamiye kuri leta yita ko iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, akaza nka Human Rights Watch. Izi ni bimwe mu miryango ikomeza kugenda yitendeka ku gihugu cy'u Rwanda ikagenda isebya igihugu cy'u Rwanda. Hari kandi n'abandi bafitanye ubushuti n'abakoze jenoside bahunze ubutabera bw'u Rwanda nka Michel ndetse n'abandi bagiye bagerageza kugenda bakora ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa hari n'abandi barya ruswa mu Burayi bakagenda bitirira izina ryiza abasebya igihugu cy'u Rwanda mu binyamakuru, ndetse bakagenda bavuga cyane cyane igihugu cy'u Rwanda ko kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse bakita impuguke bakavuga yuko baba bacukumbuye ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyakozwe, bibumbiye muri FDA inkingi ndetse n'indi miryango yindi igenda yiyita ko itegamiye kuri leta n'andi mashyaka atemewe agenda yibumbira hamwe. Aha kandi twakwibagirwa abafite ipfunwe ryo gutsindwa n'umunyafurika kurusha ubwenge n'umunyafurika nk'uko RPF inkotanyi yagiye ibatsindana n'ubu ngubu ikaba ikibatsinda. Ntibitangaje kugeza n'uyu munsi ko intego yabo tuvuze haruguru igikomeje, bagishaka inzira zose bacamo zisoboka n'izidashoboka ngo basubize u Rwanda mu icuraburindi, babinyujije muri benshi biyita abanyepolitike nka Ingabire Victoire Umuhoza. Nubwo uwo mushinga wabahombeye, Ingabire Victoire yavukiye mu yahoze ari komini ya Ngororero, ubu ni mu karere ka Ngororero mu mwaka w'1968, akaba umukobwa wa Teresa Dusabe wakatiwe n'urukiko gacaca mu rukiko rwa Butamwa igifungo cya burundu muri 2009 nyuma yo guhamwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'1997 Ingabire yinjiye muri RDR, umutwe washinzwe n'interahamwe n'abahoze muri leta yakoze jenoside mu Rwanda. Yabaye umuyobozi wa RDR ku isi yose guhera mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2006. Yayoboye FD inkingi, ishyaka ryakomotse kuri RDR rifite intego yo gukuraho ubutegetsi buriho ndetse no kugarura ingengabitekerezo ya Parmehutu yateguye igashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Ingabire Victoire yagarutse mu Rwanda mu mwaka wa 2010 ashaka kwiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ageze ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi, yabajije impamvu atibukwa n'abahutu, byerekana imyumvire yo kuvuga yuko habayeho jenoside ebyiri. Yasuye n'imva za Dominique Mbonyumutwa nk'umwe mu bashinze Parmehutu. Umushinga wahombye mu migambi migari yo gusubiza u Rwanda mu icuraburindi ndetse na gahunda y'amatsi bihugu n'ibindi bihugu by'Uburayi byabaye mu icurwa ry'uwo mugambi kugarura ingengabitekerezo ya Parmehutu binyuze muri Ingabire Victoire. Biyemeza kumushyigikira bikoresheje itangazamakuru ryabo ribeshya ryirengagiza ukuri ndetse na propaganda, kuvuga ibitagenda neza gusa ku Rwanda bakoresheje imiryango biyise iy'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'ibindi. Nyuma y'uko Ingabire Victoire ageze mu Rwanda mu bihe bitandukanye muri gahunda y'amatsi bihugu, bagiye bagaragaza yuko bashyigikiye ibikorwa birimo iby'iterabwoba byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakagerageza kweza isura y'abagamije kwerekana yuko ari umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'abagiye bamusura
barimo abanyamakuru, abanyepolitike mu myanya itandukanye ndetse n'abahagarariye imiryango yita ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Mu Ukwakira 2012 abagize inama y'abadepite bagera kuri 42 bagiye b'abanyaburayi batanze kandidatire ya Ingabire kugira ngo ahabwe igihembo cyitiriwe Sankrove. Igihembo bivuga yuko kigamije gushimira abaharaniye ubwisanzure bw'ibitekerezo. Ubwo Kigali habaga inama y'145 y'ihuriro mpuzamahanga ry'inteko nshinga amategeko IPU, Ingabire yakiriye abagize inama y'abadepite bo mu Bwongereza barimo Chris Rowe-Kate ndetse na Osmond na Bones ndetse na France de Suisse, hamwe n'abadepite bo muri Denmark barimo Fatimata ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ndetse harimo n'abadepite bo mu Buholandi barimo Agnes Murudo ndetse na Job Asmo. Ubwo Rwanda rwakiraga inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma ya Commonwealth CHOGM, Ingabire yakiriye ekipe ivuye mu Bwongereza iyobowe na Chi Onrach wari kumwe na Henriette Baldwin ndetse na Pauline Ratani Obe ndetse na Jeremy Provis na Jacques David na Nikki Westcott ndetse n'umunyamakuru Jeanne Flagny ndetse akabakorera The Times. Igitangaje nuko abashaka yuko gukura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda aribo usanga bashyigikira Ingabire Victoire, bakamwita umunyepolitike gutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, bakamushyigikira mu ngengabitekerezo yiwe. Ku ruhande rwa Matsibihugu bafata politike ya Ingabire ishingiye ku mucakubiri n'ingengabitekerezo ya Parimehutu nko guharanira uburenganzira bwa muntu, bakanamufata ko apfobya jenoside yakorewe Abatutsi ari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Niko abifata ko yapfobeje jenoside ngari gutanga ibitekerezo ngo bityo ko ari uburenganzira bwe. Mbese ngo mu mboni zabo kuba Ingabire akorana n'imitwe y'iterabwoba FDL ntacyo bibabwiye. Bamatse ibihugu ntibitaye ku kuba ashinzwa ibirego n'abasirikare bakuru bakuranye na FDL biyemereye mu nkiko ko Ingabire yagize uruhare mu guha imbaraga umutwe wa FDLR kuva mu mwaka w'1994 n'imitwe y'iterabwoba irimo FDLR iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabye mu Rwanda ibitero birenga 20 yica abasivile ndetse n'abandi benshi yakomeje kugenda yangiza n'ibikorwa remezo. Nubwo abanyaburayi bakoze uko bashoboye ngo bagerageze gushyigikira intekerezo za Parimehutu ngo zigaruke mu Rwanda binyuze mu nzira zitandukanye zirimo gushyigikira Ingabire, bakabyita guharanira uburenganzira bw'utavuga rumwe n'ubutegetsi. Nyuma y'imyaka irenga 31 ntawabura kuvuga ko umushinga wabo wabahombeye kuko wasanze u Rwanda rumaze kwiyubaka mu nzego zose ndetse na gahunda ya Ndi Umunyarwanda isubiza inyuma imigambi yabo. Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda yubaka ibintu bikomeye cyane bigamije gukuraho ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugarura ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, cyane cyane yuko ingengabitekerezo iri kimwe mu bintu bikomeje kugariza igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko iyo igihugu cy'u Rwanda kigeze mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Benshi usanga baba bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu bantu bakomeza kugenda bica abacitse ku icumu hirya no hino mu Rwanda, ugasanga ari ibintu bigikubiyemo ko abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, abandi bagatema inka z'abacitse ku icumu hirya no hino mu Rwanda. Ibi byose ni imwe mu bintu bigize ingengabitekerezo ya jenoside. Abandi bakabwira abagenzi babo amagambo abakomeretsa asa nkaho abasubiza mu bihe banyuzemo babacyurira. Ibi byose ni kimwe mu bigize ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi byose biterwa n'imitwe y'iterabwoba ishyigikiwe n'imiryango imwe mpuzamahanga ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na bimwe mu bihugu bifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi
nabyo usanga bishobora gutera propaganda, bamwe bakaba bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje no gukwirakwira mu rubyiruko, by'umwihariko abana bakiri batoya. Ariyo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, bagashyiraho gahunda ya Ndi Umunyarwanda, isano ihuje abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda, bahuriye ku gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere. Nshuti bakunze Ubugingo TV1, nasoreje aya makuru nari nabateguriye, njye bategura nkabagezaho. Ndi Fabrice Murano, ndabashimiye.